Vulcano Bet i Radio S. Podcast Budi poseban. Dobar dan i dobrodošli u još jednu epizodu podcasta Budi poseban. Koliko na naše životna opredeljenja ili na naše životne izbore utiču geni? To je pitanje koje zaokupljuje pažnju mnogih naučnika, genetičara, neurologa, psihijatara, a boga mi ponekad i nas običnih ljudi. Genetika je, pokazuju neke studije, nešto što utiče na naše prirodne sklonosti ka određenim aktivnostima. Mislim da će naš današnji gost potvrditi tu teoriju ili možda na neki način uklopiti se u tu studiju genetike. Sa nama danas Filip Kunčar, šampion FIA centralnoevropske zone na brdskim stazama za prošlu godinu. Filipe, dobar dan i dobrodošao. Dobar dan i hvala na pozivu. Možemo li da kažemo da benzin teče tvojim venama? Tvoj otac, nažalost preminuli Franjo Kunčar, je bio u stvari legenda što se tiče automobilizma u Crnoj Gori, i ne samo u Crnoj Gori nego i regionu. Tvoja majka Svetlana 90. godina 20. vijeka je također bila aktivna što se tiče motosporta i bilježila odlične rezultate, a također i tvoj djed Ervin, možemo da kažemo da je na neki način bio i pionir što se tiče automobilizma u Crnoj Gori. Pa kako bi rekla ona stara naša, a gdje će kruška nego pod krušku. Da li onda možemo opravdati ovo što smo rekli, ovu studiju ili što kažu neki genetičari, da u stvari geni su ti koji na neki način i određuju naš životni izbor ili poziv kojim ćemo se baviti? Da, pa tako je, definitivno sam ja, a i moj otac i smo nekako dokaz da je to očigledno vrlo moguće i istina. Eto, moj otac je naslijedio tu genetiku od svog oca, ja sam naslijedio od njega, eto, i od moje majke, koji su, da kažem, svi smo nekako familijarno uključeni u taj sport i to je sastavni dio svih naših života, tako da neđe je bilo i za očekivati da ću i ja doći do ovoga do čega sam sad došao. Pa evo, rekli smo u stvari od kada, znači i ti i tvoj pokojni otac i tvoja majka i tvoj djed na neki način su utabali te staze ili postavili tu neku bazu što se tiče motosporta u Crnoj Gori. Pa ajde onda da krenemo malo nešto od dede Ervina, da nam nešto kažeš za početak prvo na tu temu, kako je to krenulo, pa ćemo onda dalje nastaviti našu priču. Pa, moj djed Ervin je bio prije svega vrhunski automehaničar i za vrijeme rata je nakon jedne greške na jednom autu koji je napravio sasvim, da kažem, slučajno, po kazni poslat na ruski front i kao ratni zarobljenik nakon rata završio u Crnoj Gori i vremenom tu upoznao moju pokojnu babu Danicu, zaljubio se u nju i ostao tu da živi. I tako je počela ta jedna priča. Imao je svoju automehaničarsku radnju u Podgorici, važio je za jednog od najboljih mehaničara u Podgorici i u Crnoj Gori. I kasnije tu ljubav i svo to znanje prenio na mog oca. Moj otac je još od malih nogu, eto sa 7 godina, znao i da vozi i kamion i znao da vozi veći auto i da pomalo radi u radionice svojim tatom i tu sticao jedno ogromno znanje i ogromnu ljubav prema automobilima, što se kasnije i pokazalo kroz njegov život, da obilježio jednu, da kažem, istoriju ovoga sporta i može se slobodno reći da je jedna od najvećih ličnosti u ovome sportu u regionu i šir.
Tako je, možemo reći u stvari, kažu, prepričavaju se te njegove trke, vožnje, znači stazama, da je on bukvalno legenda što se tiče moto i automobilizma, što kažemo ne samo Crne Gore, nego i šire, da je osvajao, da ima preko 700 pehara ili nagrada koje je osvojio. Pa onda možemo reći, znači, sa dede na oca i onda je tu negdje i Filip. Tako je. S tim što sam, da kažem, ja moram pomenuti moju majku, zato što majka je počela 94. godine da se bavi trkama sasvim neplanirano i onako iz neke ljubavi prema brzoj vožnji zatekla se na stazi i u profesionalnom tom sportu i tako upoznala mog oca 94. godine i eto, moram napomenuti da je majka u svojoj debitantskoj sezoni u automotosportu postala šampionka Jugoslavije u muškoj konkurenciji na brskim stazama, što je to jedan uspjeh izuzetno veliki značajan, jer biti šampion Jugoslavije u to vrijeme nije bilo ni malo lako. I možemo reći jedan raritet, evo ja pratim, što kažem, i štampu i to, ali nisam nešto imala prilike da mogu baš pročitati da je jedna dama osvojila, jel tako, jednu, što bismo rekli, mušku trku. Tako je, to je jedno od par žena u bivšoj Jugoslaviji koje je pošao za rukom da je to se, da dođe do jedne šampionske titule, a mislim da je jedina žena u istoriji koja je pobjedila na Lovćenu, što je za mene jedan ogroman uspjeh doći sa 23 godine, ovo je tako mladi, pobjediti na Lovćenu, Cetinjane, Nikšićane, Podgorečane, mislim, jedna djevojka, jedan stazu koja je važi za jednu od najboljih brdskih staza u Europi, to svi ljudi koji to prate znaju čemu se radi i koliko je samo dugačko i koliko je zahtjevna i teška za naučiti, sva legenda koja je vezana za tu stazu, tako da je to majka se izuzetno pokazala u tom sportu i onda sam naravno došao ja. Onda možemo da vidimo i taj miks gena, tako, i od mame i od tate. A sada kažemo koliko je tebi kao dječaku i kasnije kao tinejdžeru, koliko su ti u stvari prijali i kako si ti doživljavao uspjehe, prije svega znači Franjove, a kasnije da li je i Svetlana vozila ili kada je već dobila djecu, da je već rekla da, sada je ovo porodica pa... Da, pa moram pomenuti da je one 98. godine završila svoju karijeru, s tim što je, eto, kada je saznala da je trudna sa mnom, s tim što je odvozila jednu trku da nije ni znala već da je ušao u neku nedelju trudnoće sa mnom, tako da je uvijek pričam da se vozio trke već dosta davno, ali ona je tad izašla iz toga sporta, posvetila se potpuno porodici, meni i kasnije moje sestri i onda je sva pažnja normalno ostala na tatu i na njegov, na to što se on... I na njegovu karijeru, karijeru. Tako da ja kad sam bio mlađi, onako, sve su oči upravo bile u tatu i volio sam to od prvoga dana, to često kući gledamo i te stare slike i snimke i od prvoga dana sam se igrao i sa autićima i nekako je to, ta ljubav prema tome sportu uvijek bila vidna i nije bilo lako da kažem iskreno. Eto, ja znam sad, ja sam nekad bio u ulozi nekoga ko je pratio nekoga svoga i znam da je to izuzetno teško, eto, s te strane se nekako i neki način divim i moj sestri i moj majci zato što znam da je to izuzetno teško kad neko tvoj startuje i dok ne dođe do samog cilja, to je vječnost. I kad je tata vozio, uvijek mi je bilo u glavi samo da izađe na cilj, nikad nisam razmišljao o rezultatu, to tek kasnije dolazio. Kako ono kažu žargonski, dok se strleca stazama, znači bila je tu i ta jedna doza i strepnje,
ovo kako si sam rekao, da ono što kaže da stigne živi zdravu komadu, da prođe ciljnu ravninu, pa onda nije bitno koje je mjesto. Tako je. Mislim, to je neka sasvim normalna reakcija kada imate nekoga koga volite i koga pratite tamo. Tako da znam da je to izuzetno teško ispratiti. Da, a evo rekao si kad si bio već i kao dijete da si se, znači u stvari ti si već bio u toj, što bi se rekao, u tom automotokaravanu, ako možemo tako reći, ajde da ne kažemo cirkus ili ono što kažu formula, pa taj veliki, najbrži cirkus. Pa onda pretpostavljam da su ti vjerovatno i te neke igračkice bile sakupljanje automobila, pa da li je bilo možda i još nekih drugih stvari, možda lopti? Pa bilo i toga. Sasvim slučajno imali smo naši i dan današnji veliki prijatelji, tadašnje komšije, njihov sin, moj drug, povedali su, počeo da trenira fudbal i hoćeš kao ti, Filipe, da probaš, ja rekao, ajde, što da ne da probam. I moram priznati da sam zavolio taj sport od prvoga dana, ajde kao svaki dan treniraj. I igrom slučaju tate 2010. posljednji put vozio, tad je završio, da kažem, karijeru, i onda nekako je taj sport, uvijek se to pratilo, danas smo stalno gledali Formulu 1 i MotoGP i sve, ali nekako taj sport u tom momentu, onako, što se tiče nekih naših trka i ti dešavanja u našoj kući, malo da kažem, isključio, s obzirom da više niko nije u kući vozio, a ja sam sve više igrao fudbal i to je djelovalo meni sve ozbiljnije i porasla je ljubav prema tome sportu. To moram priznati i išlo mi je to dosta dobro. Da, ti si igrao i u ovim mlađim uzrastima kluba Budućnost, kasnije si bio i u kadetskoj reprezentaciji Crne Gore, što znači dobar si bio. Jeste, nije da nisam, bilo je tu kvaliteta i ogroman rad. Fudbal me naučio dosta tome, moram priznati, čime se danas vodim i u životu i u ovome sportu kojim se sada bavim, naučio me da budem jedan izuzetan radnik i ono što volim i ono što cilj koji sam zacrtao da prosto moram dosta toga da se odreknem i da se posvetim tome maksimalno i fudbal me tome, da kažem, naučio nekoj toj disciplini, tako da mogu slobodno reći da je to jedno lijepo iskustvo za mene. Upoznao sam i dosta nekih ljudi s kojima sam i dan danas u kontaktu, tako da je jedno lijepo iskustvo za mene, lijepi dio života. Znači, bukvalno kroz fudbal si i naučio taj sportski duh, tu sportsku disciplinu i možemo reći i tu odgovornost prema, znači jednostavno prema sportu. Tako je. Taj jedan zdravi stil života. Sada bio si uspješan, evo vidimo, znači igrao si bukvalno i za kadetsku reprezentaciju Crne Gore, vjerovatno si imao i tu perspektivu. Šta se onda to desilo kod Filipa, šta je to kvrcnulo u tvojoj glavi pa si rekao, ne, dosta je fudbala, sad bih baš mogao da se oprobam u onom tradicionalnom porodičnom sportu. Pa to je jednako, mislim, to su sticaj okolnosti možda. Dosta nekih sticaja okolnosti, meni lično interesantna priča kako se ja došao do toga sporta na kraju. Nažalost desilo što se desilo u našoj porodici, to gubitak oca i mnogo nekih stvari se tu promijenilo i mnogo nekih stvari i u samoj mojoj glavi se promijenilo i nekako kako su tekle neke godine, moja ljubav prema tome sportu onako počela pomalo da opada i neke ambicije koje sam imao, jer uvijek kad se nečem posvetim imam ambicije da idem do samog vrha, a kako sam bio stariji počeo sam pomalo da se uključujem i u autosport. Prvo je to bilo da se pojavio posle par godina prvi put da gledam jednu prsku trku
i onda sam počeo da vozim i simulacije na svom kompjuteru u Beogradu i onako malo po malo ljudi ti prilaze i svi sad očekuju od tebe kao pa ti si sin Franja Kunčara, ti moraš biti dobar u tome, a ja u stvari ne znam u tom momentu jesam ja dobar u tome i onda je počeo da raste i želje u meni da ja vidim stvarno da li je to stvarno tako kao što ljudi kažu i da li je ta genetika stvarno da li imam tih gena? Jeste, da li imam tih gena i onda malo po malo najteži korak u tome je bilo kako je to sve sa majkom izboksovati jer majka prvi put je čuo normalno kao kako je trke nema šanse. Prije svega onako da kažem neku njenu odbranu onako zaštitnički kao roditelj zato što zna da je to jedan sport izuzetno težak, prije svega zahtijeva mnogo financija i vjerojatno imamo neki strah kako će to sve izgledati i kako ću ja to moći da izboksujem i onda je to trajalo pogamino jedan duži period naše svađe i rasprave oko toga. Međutim, nekako uspio sam da izboksujem to i da uz njenu pomoć dođem do svog prvog trkačkog auta. Ima i tu jedna zanimljiva priča vezano za te moje početke. S obzirom da je neki početak u našem okruženju uvijek ta Jugo Mali N, ta popularna klasa koja je najbrojnija i najbolja škola. I ja sam već zacrtao da ću da kupim Jugo Mali N i majka neće da podrži, ja kažem dobro sad ću ja da počnem da radim, pa ću zaradim ja sam da kupim auto i počnem tad radim svoj prvi posao, radio sam u restoranu kao dostava hrane i radi jedan mjesec, 2, 3, 4, ne možeš ništa zaraditi, mislim kako je trke to sad, međutim štedim ja nešto para, sad nije to bila neka suma i imao sam mnoga prijatelja iz Italije koje dosta mi pomogu u tim mojim početcima i danas je tu i kojem sam ja rekao ja vozim trke pa kako god nešto ću se snaći, to je bilo već 2018. neđe kraj i on me zove jedan dan i kaže ima jedan moj prijatelj, kaže ima Hans, prodaja Hans je jedan dio opreme sastavni koji ide u Skacjegu protiv povreda vrata i to. I kaže ima Hans, kaže ovdje ti ostavi, ja rekao neka stavi. I ja kupujem Hans, 2018. nisam imao trkački auto, niti kacigu, niti opremu, ništa. I kući sam donio Hans, rekao evo Hans, rekao ja vozim trke, pa vidi. I onda posle par mjeseci majka je već popuštila i omogućila mi moj prvi trkački auto, taj Jugo Mali N. Tu sam odmah dobio pomoć svojih sadašnjih velikih prijatelja iz Srbije i iz Kragujevca koji su cijeli život pratili mog oca i onda su osjećali nekako jednu veliku, da kažem, i obavezu i bilo im je drago da mi izađu u susret i tu je par ljudi koji su mi, da kažem, pomogli da uđemo u taj sport na pravi način i da nekako to od prvog dana ide nekim pravim tokom. Znači, da kažemo prvi put možda ili te zvanične trke voziš 2019. Tako je. I ono što je interesantno, voziš i brdske trke i voziš i kružne trke. Počeo sam sa brdskim trkama, a kasnije sam se uključio u kružne trke, a moji prvi početci bili su na brdskim trkama u šampionatu Crne Gore i mogu da kažem već na prvoj trci sam osvojio to 3. mjesto, to je bilo neko vatreno krštenje i tu sam prvi put pokazao sebi, a i svim ostalima da znam da vozim, da je ta genetika ipak tu. I sjećam se i dan danas reakcije moga brata koji je, od tetke koji je od prvog do današnjeg dana tu uz mene, nije propuštio nijednu trku, koji je posle trke došao kod moje majke i gleda i kao, pa odakle njemu ovo, kao kako on zna da vozi, i majka kao, pa zna. I svi su nam bili u šoku jer opet nisam ja nikad pokazivao taj afinitet vjerovatno da bi. I onda su svi bili iznenađeni i već na drugoj trci u Kotoru sam ostvario svoju prvu pobjedu i čak postavio rekord te klase i tu su onda svi definitivno znali da je... I sad je istorija. Tako, sad pišemo istoriju da je. A sa koliko godina si naučio da voziš? Pa i to je interesantno isto, ja sam naučio da vozim kasno, isto, znači,
sa 17-18 godina, zato što jesam ja kao mali, statao malo pa on me drži, ali sad da sam učio sam da vozim, nisam imao tih ambicija nikad, mnogo bukvalno kad sam trebao vozačke polažem i kao da naučim da vozim i tako sam učio, tako da sam ja dosta, da ga kažem, kasno ušao u sve to, jer nikad nisam vozio ni karte i nisam imao ni toga iskustva, uvijek kažem, možda da sam, kao imaju današnje djeca da voze sa 4-5 godina već trkački karting, i ti do 18. godine ti već dođeš na normalno spreman. Prekaljen. Jeste, a ja nisam to imao nikad i onda kažem često da sam imao, vjerojatno i to bio bi sigurno sad još bolje, ali nema veze, nikad nije kasno, tako da ima tu još mnogo prostora za napredak i bit će još bolje. A možeš li nam objasniti razliku, mislim, lako je objašnjivo brdska ili kružna trka, ali koja je tebi ovako bolja i možda nijedna nije laka, Da. jer tu mora biti i psihička sprema i fizička sprema i kad jurcate po 150 km na sat, onda nije onda ništa lako. Pa moram priznati da volim kružne trke, imao sam priliku da se oprobam na kružnim stazama i ove godine ću opet vraćam se tim kružnim trkama. Kružne trke su onako mnogo kompleksnije u smislu niste sami na stazi, znači imate vozače koji su oko vas, morate da ste konstantni, znači u pitanju više krugova, nekako osim te brzine morate da razmišljate o čuvanju guma i o drugim vozačima i o kontaktima i nekako je mnogo to, da kažem, kompleksnije i mnogo je, mislim, dođe mnogo vozača i velike konkurencije i mnogo faktora igra tu ulogu. S druge strane, brdske trke volim mnogo iz nekog razloga zato što dosta su opasniji od kružnih i meni se to lično sviđa i privlači me na neki način i to daje mi neki osjećaj zbog koga volim taj sport, to je taj osjećaj pre sami start, zato što na brdskim stazama nemate ni zone izlitanja, nemate velike su brzine i onda uvijek nikad niste 100% sigurni da ćete izaći do toga cilja, a znate gdje god da udarite da je veliki problem. Ali ja to volim i čak kad sam se 2022. godine posvetio kružnim trkama, nedostaje mi taj osjećaj pre sami start jer ga nisam imao. To je nekako čudan osjećaj, nije to neki strah, ali težina neka u grudima dok ne krenete sa starta, posle toga sve nastane. I brdske trke prosto ne dozvoljavaju nijednu grešku. Znači imate to od starta do cilja do gore, to što napravite, imate krivine, kažu poznate naši vozači, oni kažu APP, ako prođe, prođe. Imate stvari na brdskim stazama takve krivine gdje je bukvalno ili ćete proći ili nećete, ali dobar osjećaj je taj što svi mi znamo neđe da uvijek ima ta neka krivina o kojoj razmišljam i u jednom dijelu glave mi je kao, pa dobro, kao malo ću puštiti gas i proći, a onda u drugom dijelu ako puštim gas neću pobjediti i onda to je taj osjećaj na brdskim stazama koje mnogo volim i živ da stignem u cilju, a boga mi dobro bi bilo ako bih mogao i pobijediti. Pa prvo da budem prvi, pa to je APP. Pomenuo si, rekao si sport. Interesantno je, u stvari, slavni američki pisac Ernest Hemingway je rekao da su za njega sport, ili kako on smatra sportom, to su borbe sa bikovima, alpinizam i automobilizam. Ostalo su sve igre. Možda možemo ovdje reći i taj tvoj adrenalin na početku. Koliko te u stvari i radi taj adrenalin uopšte kada voziš bilo koju trku. Vjerujte mi, to je kao droga. To je jednom kad čovjek to proba, okusi, prosto ne može da pobjegne od toga, vuče ga uvijek, želi još i prosto pokušava, bori se na sve moguće načine da se opet pojavi tu, tako da to je adrenalina tu ne fali nikad, to je prosto
prosto jedno totalno ludilo koje se dešava na tim trkačkim vikendima i ne samo tad, nego i prije svih trkačkih dešavanja, sva ta borba, da se dođe do toga i onda ogroman pritisak koji vozač osjeća i nervozu i stres, to je u stvari jedan ogroman stres koji svaki vozač proživljava. Odrazi se to, vjerujte mi, i na porodicu i na dešavanje u kući i svi nekako prolaze to zajedno s tobom, ali na kraju krajeva uvijek se svi nekako vratimo tome jer ne možemo bez toga, to je prosto u našoj krvi i to je neka ljubav koja će trajati vječno. Benzin je u vašim venama, je li tako? Evo sad si rekao koliko je u stvari to i zahtjevno, kako je u stvari zahtjevna vrsta sporta. Ono što kažu, lako je, on će da sjedne u svoj automobil i on će to da odvozi. Tu su bitne jako i fizičke pripreme, tu su bitne su i psihičke pripreme. Ovo što kaže, uvijek imaš to u svojoj glavi, taj neki sukob, znači da dobro odvozim tu trku, da dođem živ i zdravo u jednom komadu do cilja, a samim tim sve to mora i psihički i fizički da se iznese. Tako je, izuzetno je to zahtjevno. Ima dosta ljudi onako iz publike, što se kaže, oni su svi najbolje znaju i najpametniji su, a nikad nisu ni sjeli za volan. Vožnja trkačkog auta je nešto sasvim drugačije od običnog auta, ljudi ne mogu to ni da zamisle, vjerujte mi, dok ne probe, kao i vožnje na zatvorenoj stazi i sama borba protiv štoperice. Čak i momci koji voze brzo u saobraćaju, pa misle da najbolje voze na svijetu, su uglavnom daleko od svega toga, jer uvijek u saobraćaju te ne juri niko, niti ti juriš išta i uvijek ćeš, kad dođe to APP, popustiti, a u trkama to prosto ne ide tako. To je potrebno su ogromne pripreme i psihičke i fizičke. Psihičke, baš kao što ste i naveli sami, zbog tih svih dešavanja u vašoj glavi i nije to ni malo lako, ja kažem. Najteže mi je u prestartu kad vidim tu majku i sestru, onda to mi onako da kažem nikad ne padne lako. Ne volim kad ih tu vidim pre sami start, jer to će malo da vas poremeti. Tako da sa svim tim čovjek treba da se izbori, a onda i fizički, pogotovo sad na kružnim trkama, temperaturu u samom vozilu su ogromne, znači dosežu i do 60-70 stepeni, sve zavisi od doba, koje je doba godine i od mjesta gdje se održava. Vozite bukvalno 4 dana, po čitavi dan, imate mnogo sesija, kvalifikacije, trka, tako da put do tamo, put nazad, mnogo neprospavanih noći, sve to zahtijeva jednu fizičku spremu baš dobro. A sad me ovako interesuje kao laik, ovo što se tiče ovog sporta, da li na primjer imate tu neku propisanu težinu, znači za vožnju ili to baš nije bitno? Što se tiče vozača što lakše si to si bolji, da mislim tebi ide u prilog. Sad uvijek imamo mi na našim takmičenjima neku propisanu kilažu, vozila sa autom kako bi se izjednačili svi vozači, da svi nekako imamo iste uslove, ali prednost uvijek imaju vozači koji su lakši i mislim sami znate, pratite Formulu 1, vidite kako su vozači Formule spremni, svi su nekako manjeg rasta i svi su nekako sitni i lakši, sve to ima neku svoju prednost i nije to uopšte slučajno. Kako bi rekli kod nas žargonski, svi su kao šila. Da, tako je, baš tako. A reci mi u tvojim ovako vožnjama, evo i trkama, da li negdje prepoznaješ možda neke osobine od tvog oca, a negdje od majke? Da, to je isto zanimljivo i mislim da sam
pokupio najbolji taj balans. To, zadovoljan sam baš kako je to, kako sam ispao. Kako si to svi izmiksovao. Da, pa ima dosta ljudi koje dosta cijenim u tome sportu i od prvog dana još kad se vozio ga kažu brz si na tatu, ali imaš smirenost na majku. I stvarno je tako. Idealno je to ispalo, ima tu tatinu brzinu, ima tu njegovu agresiju i imam tu nekakvu, na svjesni tu nekakvu njegovu, da kažem, želju veliku, prosto da nikad ne odustajem da se borim, jer on je bio veliki borac i znam kroz što je se prošao u tome sportu, a opet na sve sam od majke tu neku smirenost za volanom, da uvijek, koliko god da budem brz, izbalansiram da ne odem preko toga limita, što se mome tati dosta često dešavalo u karijeri. Mene se desilo par puta, ali dosta rijetko, tako da sam onako napravio, to je neki najbolji mogući miks od mog oca i majke. Imala sam i priliku da pogledam taj jedan dio gdje si možda otišao preko tog limita, pa ono što se ono obično pita da li je bilo nezgoda kad pri toj velikoj brzini, ja kažem ono što sam vidjela, ono je stvarno neće da komentariše. To je bio moj najveći do sad, nadam se da će stati najveći do sad, incident da kažemo. U karijeri, gdje sam udario pri velikoj brzini preko 160 km, skoro 170 km u jednoj krivini. Ali sam imao tu, mogu da kažem da sam prije svega imao veliku sreću i eto, neka ostavim jedan mali procenat da sam ja to onako odragovao na najbolji mogući način na koji sam mogao. I eto, opet kažem, uz veliku sreću ostao da prođe najbolje moguće i da se ništa ne desi ni meni, čak i auto onako da kažem bio minimalno oštećen s obzirom koja je brzina bila u pitanju. I jedno veliko iskustvo za mene iz škola, sumirao sam dosta puta utiske i zbog čega je došlo do toga i mislim da sam i došao do nekih zaključaka i sigurno da me to naučilo mnogo za buduće. Eto što kažemo, možda iz jedne, ajde nećemo reći greške, nego možda pada neke koncentracije ili momenta, došlo je do toga. Mislim, idealno bi bilo da u sportu kojim se baviš se nikad ne dešavaju takvi incidenti, ali eto možda ovako nešto da bude isto na neki način malo opomena da... A to je bio jedan manjak iskustva, eto mogu samo slobodno reći da me samo jedan manjak iskustva doveo u tu situaciju, ali eto sad sam malo iskusniji pa nadam se da će doći put izbjeći tako nešto. Naučio si lekciju iz greške. Tako je, jasno. Sada si pomenuo da dobro si prošao ti, da je sve prošlo bez ikakvih problema, da u stvari samo vozilo, tvoj automobil, da nisu bila neka velika oštećenja. Zašto ovo kažem? Jer poznati TV voditelji i urednik čuvene emisije o automobilizmu Top Geara, Jeremy Clarkson je u stvari rekao da nakon izvjesnog vremena automobilisti, odnosno vozači, se na neki način srode sa svojim vozilom. Oni u stvari u jednom trenutku svoje vozilo posmatraju kao živo biće, kao svog najboljeg prijatelja. Da li je to tačno i da li si se ti srodio sa tvojim Alfa Romeom? To je automobil koji se vozio prošle godine i s kojim sam bio šampion centralne europske zone. I jeste, izuzetno je to istina, to sam doživio i sa svakim svojim trkačkim autom koji sam imao. Prosto osjeti se neka povezanost između vozača i auta i iz trke u trku. Nekako gledaš to vozilo kao jedan dio sebe s kojim ideš zajedno u neku borbu i na neki način te to vozilo i čuva. Tako da ima tu istine i to je neki, stvori se neka ljubav i to je neki jedini, da kažem, ispravan način, iskreni kako
stvarno doći do nekog pravog uspjeha. Tako da ima tu istine velike u tome što je on rekao. Ono, međusobno se čuvate, ti čuvaš svoje vozilo, ono čuva tebe. Ponekad popričamo, ali... To me interesuje, da li kad pred te velike trke i to, da li kad si sam u vozilu i to i dok čekaš taj start i tako, da li imaš neku mantru, da li, šta je to šta kažeš kad popričaš sa svojim u tom momentu najboljim drugom? Da. Skoro me neko isto pitao to, da li imam neki običaj, ali stvarno nemam sad ništa specijalno, sad kažeš ti me neki fudbaleri, zagazim lijevom nogom na teren, zagazim desnom, hoće ući prvo u auto glavom ili nogom, nemam te običaje. Jedino što je to, imam neke svoje rituale koje voljam da je bio što bolji, to je, eto, to sam naučio da kažem, vidio kao primjer, kad sam gledao jedan film, sigurno ste gledali ovo rivalstvo Jamesa Hunta i Niki Laude, i gdje u jednoj sceni prikazuju jednu scenu gdje James Hunt pravi onu vizualizaciju staze, i onda sam dosta čitao o tome, o toj vizualizaciji, gdje njena poenta da ti u stvari u svojoj glavi već pred svamu vožnju ti već u svojoj glavi to prođeš, i onda da kada izađeš na stazu i da kada kreneš da se susrećeš sa tim situacijama, kao da si ih već prošao i da je ti mnogo lakše, i uvijek do samoga starta uvijek kroz svoju glavu prolazim svaku krenu. Onako, i mogu reći da mi to dosta pomaže da ostanem skoncentrisan i da budem što bolji. Možda bi se onda mogao probati i u skijanju, to je nešto što rade skijaši koji se profesionalno time bave. Čitala sam eto tako u nekim njihovim intervjuima da većina tih, znači koji su osvajali na primjer zlatne globuse, kako ostvaruju te svoje znači uspjehe i dolaze do prvoga mjesta na tim najtežim stazama, na primjer posebno u Kitzbühelu, ono što kažu najsmrtonosnija ski staza na svijetu, gdje oni kažu odrade tu vizualizaciju sami, već odskijaju dolje do samog, što kaže, ciljne ravnine, cijelu trku. Što znači, eto, ako se jednog dana odlučiš, onda da... Skijam od malih nogu, gledam samo da se spuštim. Sanđe, što bi rekli. Pa evo sada se spremaš i za također i jednu sezonu, isto možemo da kažemo kružnih trka, jel tako? I nama je drago što je Volcano Bet ti daje podršku u tome, već prvu trku imamo u aprilu, vozit ćeš i na dvije poznate trke na kojima se vozi i Formula 1, to je Red Bull Arena i Hungaroring. Jesu li pripreme gotove? Je li Filip spreman da ostvari još jedan dobar uspjeh? Tako je, pa eto moram priznati da će ovo biti, da kažem, do sad neki najviša tačka u mojoj karijeri, pojavljivanje na ovom šampionatu. I eto, od prvog dana, od tog početka s Jugom, iz godine u godinu sam uvijek nekako napredovao i išao uvijek korak više, i ove godine je došlo vrijeme za još jedan korak više. Spremamo se, ja sam, da kažem, spreman uvijek za to, to je nešto što eto, godinama radim za tako nešto, i izuzetno sam uzbuđen zbog svega toga. Znam da će konkurencija biti izuzetno jaka. Uzbuđen sam zbog staza na koje ćemo voziti. Pomenuli ste baš eto dvije, Hungaroring i Red Bull Ring. Staza će se voziti Formula 1, to je jedno iskustvo za cijeli život, što se kaže. Samo čovjek da se pojavi tamo, kamo i da nastupa i da se takmiči na tim stazama. Vozilo je također, vozit ću Clio Cup šampionat, u pitanju je Renault Clio 5, automobil zadnje generacije, onako, da kažem, jedan pravi fabrički trkački auto sa sekvencijalnim menjačem i onako nekim svim nekim stvarima koje obuhvataju prava trkačka vozila.
i vozilo je trenutno u nekim, da kažem, pripremama posljednjim. Ja se pripremam i fizički i psihički, treniram i na svom simulatoru i uskoro ću odraditi neka prva testiranja sa autom, tako da jedva čekam da sve krene. Ti si jedini Crnogorac i jedini sa ovih prostora koji će voziti ovaj kup. Tako iz Crne Gore sam jedini takmičar koji će voziti taj kup. I eto, ambicije su uvijek tu, velike. Kao što sam rekao, svjestan sam da je konkurencija jaka, ali vjerujemo u svoj kvalitet, vjerujemo u kvalitet svoje ekipe. Znamo da će biti teško, pogotovo u samom početku, dok se malo, da kažem, ne prilagodimo, jer se pojavljujemo u jedno, da kažem, okruženje vozača koji su izuzetno iskusni, koji su već godinama na takvim i jačim šampionatima. Međutim, kao što rekoh, ambicija je velika tu, radimo maksimalno da od samog početka se uhvatimo u taj vrh. I onda nakon FS kupa, kad ostvariš dobre rezultate, gdje onda ide Filip? U koju klasu ili koji šampionat? Pa imamo neke velike ambicije tu tu postoji neka priča o Europskom Clear Cup šampionatu koji je izuzetno jak, najjači Clear Cup šampionat u Europi i svijetu. Obuhvata ogroman broj takmičara, a tu su u mojoj glavi već i razni šampionati i mnogo ozbiljnija kola od ovoga koji ću sad voziti i eto, neđe vjerujem da ću pokazati svoj kvalitet ove godine, da ću zaslužiti da dobijem šansu za još jedan korak više. Eto, nadamo se, mi imamo Volcano Sport Support, a evo, što kažem, sigurna sam da ćemo onda zajedno imati tu podršku i da ćemo zajedno sa tobom i sa Cliom i Volcano Bet, da ćemo, što kažemo, izaći na tu evropsku automoto scenu i da ćemo imati odlične rezultate narednih 6, odnosno 7 mjeseci. Tako je to, uz vašu, moram pomenuti, veliku podršku, sam dobio priliku da pokažem svoj kvalitet i nadam se da je ovo neki samo naš početak i da ćemo u narednih par godina izgraditi nešto veliko i da Crna Gora i naša zemlja dobije posle mnogo godina takmičara koji će izaći na sami vrh evropskih trka. Eto, moram pomenuti da moj otac i još par tu vozača su, da kažem, uvijek imali neke zapažene rezultate svuđe u Evropi, uvijek je sve to nekako bilo bazirano na brzke trke. Do sad baš rijetko koji iz Crne Gore pokazao tu ambiciju da izađe, jer je to izuzetno, da kažem, teško, ali ja imam tu ambiciju, vjerujem u sebe i mislim da možemo do toga. Sad ovako, Filipe, mlaci, i jako mi je bilo ovako interesantno slušajući razgovor i tvoje odgovore. Interesantno mi je bilo kad si rekao da mladi ljudi nemaju potrebe kada se voze svojim automobilima, njih niko ne juri, oni ne voze protiv štoperice, znači pa APP, ako prođe. Koja bi bila tvoja poruka mladim ljudima? Jer evo, nažalost, svjedoci smo da bukvalno nema mjesec da prođe da nemamo toliko mladih ljudi koji izgube svoje živote na našim drumovima. Ono što kažu, ne brže od života. Tako je, pa moja neka poruka bi bila da ulica nije trkačka staza i neku ruku sam svjestan sam da ima mnogo mladih momaka kao što sam ja, koji su velike zaljubljenici u brzinu, u adrenalin i možda nemaju, da kažem, mogućnosti da iskažu taj svoj kvalitet, ali eto, ono što ja imam da poručim je da
ulica i saobraćaj nije mjesto gdje se to treba pokazati i da svako ko osjeća tu takvu ljubav prema brzini da proba na bilo koji način da se uključi u ovaj sport i da to pokaže na pravoj stazi. Znači, ne po drumovima, gdje ne samo što rizikuju svoj život, nego rizikuju i život i drugih saputnika i drugih učesnika u saobraćaju. Tako je. A kada ti ovako voziš, kada izađeš iz svog Romea i kada voziš, što kažem, ono obično vozilo, da li si ti tu onaj odgovoran i savjesan vozač? A uvijek se trudim da sam odgovoran i da poštujem propise saobraćaja i sigurno da sve nas uvijek malo ponese i sve, ali gledam da to bude na neki minimum i da, kao što rekoh, ja iskreno da vam kažem, od kako sam se uključio u ovaj sport, vjerujte mi da čovjek kad prvi put uđe u trke i proba trkački auto, neće izgubi posle tu neku, da kažem, želju da divlja u saobraćaju, jer ne mogu ti dešavanja u saobraćaju u običnom autu uopšte nadomjestiti to što ti osjetiš u trkačku. Tako da opet mislim da je ulaz u ovaj sport najbolji mogući način da ljudi pobjegnu od toga i da sebi da sebe moguće da se bave onim što vole i da pokažu svoju kvalitetu. Tako da Filipe, hvala ti na ovom razgovoru. Želimo ti puno uspjeha na predstojećem FS skupu. Očekujemo znači samo dobre rezultate i prije svega znači da se čuvaš i ti i da bude sačuvan tvoj automobil. Hvala vam puno i još jednom bi se zahvalio na podršci koju sam dobio ove sezone i eto, nadam se da ću to i opravdati. Naravno. Bio je to Filip Kunčer. Stvarno iz svojih odgovora je pokazao koliko je poseban. Mlad čovjek i zapamtite njegovu poruku. Ulica nije trkačka staza. Do gledanja. Volcano Bet i Radio S. Podcast Budi poseban.